ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم لا إله إلا الله استجب لنا لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الله أعلم بمراده بذلك تنزيل الكتاب قرآن كتاب ينقندنا من الله أجر الله تعالى يا العزيز الذي غنين نندانا العليم أغني توانا مكة سورة ينكوي قرآن نمانيا الله فارم ما كتي مندي محمد لمني الله فارين الله نباني قرآن الله كتابي وغندكر أو وندنا أرجانا ونو يمبين ونو يكون كني السبت ديني نكون دلون كوني نكون قرآن دي بالنقل والعقل قرآن الله لا يقندي كن الله العزيز العليم كن الله غافر الذنب الله يعني جنوب قفر دانا نسر دغني كن كمنغتي لا إله إلا الله وقابل التوب الله يعني توب لغندانا نسر دغني سر بيغتي لا إله إلا الله شديد العقاب ينغان قتل قتل تنكن يعني سر دغني سر بيغ بالي بك لا إله إلا الله مغا بالطول akinyani fonnan siragun yurubante neman yurubanten kamanyani sire dangani anya halleni halle koy la ilaha illallah ya ana suran da qari nan dunganda ana nan pinnanga angana tubi nan jongo la ilaha illallah ya aywa kabirina ana liga qari akina gasuna لا إله إلا هو ثم بعد تنغندا ما غندا الله تعالى إليه المصير إلى غير النقو كم خطأ الله تعالى ما يجادل عندي كافر أو هو أنت فرنا لما غنينا في آيات أو قرآن عينني إلا الذين ما كنت يمني كونغا كافرهم فلا يغررك تقلبهم كم جاسر الله فاري إلا إنما أمرسا في البلاد أود بني نندي برانتمو الله إيا سكون دونادي إلا كراي إبغودنا كمبانا نكني دونا كمبانا الله فاري كنما أمرسا دي أي إلا غرني مني يمبي يعني هي قطو مجون كوين الله فارني كنت الله فارن مرسنا أو لنانجي نمتوكي أمبيغو سميني كيا إتي كاهرين تهم أو الله معلقي أيوة إتي إسلام ونياني هدينا سرنا أيا دي منتني نخا يغينا كاهرين نمي همبي غدال لنغدا إوا كوني إوا نيانا أو دونا نقوبي غالي نقوبي مناكين تنغني أو أني يا سغوني وجاسري كنا مغامرة سد الله من تدناي الله من تدناي أغنى الله من جوي كاهرين دي سغون كزناري دي من الله غراي كنا سابوني كاهري سغو كنتان كندا كندا كامي بيغا كو كندا كامي توني غندي الله من جوي سو الله قنين دي سغون كتانا الله نقوبي أغو كن سغانديني agari sabon kita su ken mure imani nanti ken nukunda Allah ma'allaqe bismillah كذبت قوم نوح atin nuhu sirun garan kudu قبلهم aywa kebirenga makan kun kanere anya kambo والأحزاب ado kahirin jama gabe adiran ko samudran ko nuhu halle kunya kambo همت كل أمة jama be su hammi برسولهم ti harenga ليأخذوه ti wariga na kari kanya kambo be Allah barang du timurade kubanda ho nyanga ina ho kanda amajo bianga awa lagaru kinna ko dangani harun do yidi mandano وجادلوا isuka mandin da annabi nyum farangan lemawo ti bataranga ليدحضوا alhaqa ko saburayna tumullu tigangagu ti batarakiya suri sekunya mobe tungo yakana na garin segendi na tumullu lotendi na garin ngara
khoyni suru se ko nyadi nganya kambo فأخذتهم ngi Allah ta'ala re su ko man deliga فكيف كان عقاب wa kay wa kam woni kana iqabi ngi yanga ngate ko tenga nyakinga waqi'un mawqi'a agan siri mo be Allah elli anya kununi وكذلك adi ke mo bani yani حقت كلمات ya ربك rasulullah an kaman kelimanun yang ajibi على yemu الذين kamma كفروا kunga kafirawo أنهم agati wo jahannaba haka sire sugo kendi kun ga wani morno jahannaba de ken sa wala kun kamanunga أصحاب النار أصحاب النار kunni awa yimben dungonunga الذين الذين يمبينوا يحملون العرش kunga wala arsi wutunu ومن adu yembinu حوله kunga wala arsi tatinga يسبحون kungo subhanallah kunni yana بربهم ikamanti gandenga kunni ويؤمنون kungo tongondini به awati Allah bayina unga ويستغفرون kini koni himin go la arsi wutunu kini malikanu go yayi ikre krente ngo ken kanne maga iya ni malikanu kamulla kenga ko benuga o la arsi wutunu ko kunne malikanu kamulla kunye ko haramu benuga tagi Allah subhanahu wa ta'ala ma malikai la arsi wutuna ko takko kendi ko malikanu sisa kundu nagato yani ngalla mara ko tay wona sekui ko mi aya nga ko ni mobe malikanu Allah ta qorumini Allah ta qorumini igan tinta no ko qorenga mobe in kanda Allah me kimo kadi mbe gan tinta mo sri kinnan kanda mo sri kingana bono kampatu yernden dum kono nan kanda Allah ya dina tumuninga kanda dina karandinga wa hakada la arsi meni maniya daga baran kon wani kuluru be wa kuluru qalle gini ayan qora taga honsuya taga ndedi ko tasu Allah subhanahu wa ta'ala awa heto hatana ti wujini noneya kotaso ومن حوله ونكون الكربيون كون غنم ملكا كان غني موسري لا ارستا تميري ومصفاو باللي ملكا ما صفا وصفا هل صفا وصفا هل نا كوري تميري ودنو صفا نم كوري الارسيا كو غندي تميري ودنو غندي جونكوي كينو كيمتي كو حالا كوي دينا جما غندت لا اله الا الله كون بالين قالون كهنا تنيري ودنو ملكا تناونو التنيري ودنو صفا تناونو اسيغيدمو ikitumo ikanunga na sau ikan kambaraga inda bula ga na kanemu ko kabarni kunda ko kabar kanemu ko la ya Allah ko ne kunda kemu ko kana wato subhanaka allahumma wa bihamdika ma a'zamaka wa ajallaka anta Allah la ilaha ghayruka wal khalq kulluhum ilayka raji'un sinna ngandan kama tigande nganda ko qorenni kingaran ken qoron nan kallamundi to mubati tunkanta kingaran ken tanay taga hon suwo sagene katanga kun kahana halle kame budunu sapawono kun kanyante moni kiti tay ngara kiti nogen kama ken kame budunu sapa do sapa subhanallah konnero bane kallenta bana aw gilli kun taga mogon koro yendu ibarakato yenga
ibanin banin kabundo mena kamu sikki sine tirendira wukutina ilo mena itarum patendo iqannen na kamun na gati sine tirendira wukutina di Allah malika ho onda hakan da imahalle kusu komande Allah ti mani wada ngani igolle ni mani subhanallah konne alhamdulillah konne ado mani wol to mani ni Allah bayna huma ado mani ويستغفرون fi waqa farike simundini yam ndagani kunga to monni wotini ya kama وسعد كل شيء أم بيغا يروبهن بيسويا رحمة أوهن يا عدو تواغما يعني هون سوان بنين هون سوان تواغم دغني فاغفر أن قبرين يمون دغني كن يمو غتوبي واتبعوا سبيلك يغبتي أن دينان كلنا وقهم أنكم تنغا جهيم ينغان قدينا يوتن يا كما وأدخلهم أن يروني وأدخلهم جنات عدن أو تاغن أرجنا غورني التي أرجنا كبير وعدتهم أنغرني نكنا ومن أن يملوني كنغا وصرو من آبائهم إهابني أدي وأزواجهم يغلموني وذرياتهم أدي دبكوني إنك أنك الله تعالى أن يعني ننداننا الحكيم أن يعني كم ننداننا وقهم السيئات أني تنغا حبور سبحانه مدنا ومن أدي يمبي تق سيئات كنغني دو تنغا قول أو كنغا تنغي أو قول كرما يومئذ لا رقودنا فقد رحمته أنك لكن بنا وذلك كن قوتان تنغي كن تيجي تنغينا العظيم كن قرنغني وكن ملكنا ملكة تيمتو ملكة إن كن ملكة تيمتو ملكة قورو وكن كن بات المغنى إيوك سبحان الله الحمد لله تمنى تعالى استغفار قدا مؤمن الله قبل دعاء من دخسرنا ko malika lu batiyen tanyana na duwawnya adamare munda mu'mina nunda aganta hosro no ko malika lu batiyen manyane anda wara Allah na ko malika lu batiyen ya duwawuma ina duwawnya mu'mina nunda na duwawnya idan Allah nya hima Allah ne kisindi awa ko bure kebre Allah ne ronde aljanna Allah ne kisindi be dura kemure ni duwawun han gorengeni Allah sallallahu ati sirebe ganda ko tasiko Allah kisindi yibenga Allah kisindi yibenga Allah kisindi yibenga yiben mutin Allah hulani da tangay mundinga de akisindinga Allah wotin da kisindanga ati sirebe ganda ti Allah londi arjanna Allah londi arjanna Allah londi arjanna tasiko arjanna wotin Allah hulani tiwa munamma anna irondindi Allah woto inda rondade na sabna serena ka hidu awma waqti su anna duqa ko litasiko arna kisini yimena nan duqa ko litasiko arna lundi arjanna di na hakore ngai tengna dengi ya ga duwa Allah arjanna bi amra ni na mutu daga ni i merondi i habanu be ga tongondi kullondi i yagelle mu be ga tongondi kullondi i diba ko be ga tongondi kullondi yani mu'minanu ni kemure ni mu'minanu i habanu islaminu mo bakinu ma ire islaminu mo bakinu ma i ya islaminu mo bakinu ma ya garende i akina islaminu mo bakanu ma i diba ko ira himbe ho sara aro ho gari sara kuma islamin qoriya o bakinuma wa man salaha himbe na islamiya hari i placing ma qoron na nyam mu'minai malikan mu duwa nyana mu'mina nunda ko ho ga buidi diga ko ho di i ho gani ya gelle mai islami gani arna kun suronde arjanna di bate اقرأ إن شاء الله تعالى رضي الله عنه وعنا به وسقانا من بحوره بأعظم الأواني وقرأ صوتين رضي الله عنه أرنا دنامها أرنا دنامها تابر كنا أرنا من اللي أوسا إلا بنا تقرأ من بقورنا أكين راكو سربي غاندي كي ودن متو
an warno arjanna amma warno an baba warno yi wonde an yakin warno ya garende an lembe warno an yakin mara haba warno ti shart igama ya woli konnane ke diga be mun girin turun girin dini ta kin ponya arjanna sa o ke be ko ni da daiman Allah kun koruna na sai ina mun muti hakresa hasan den do konna on turun na magaro iro i hakaren na amaro ni kilun na adiga mi ge hay anna aya ge hay mani Allah ra Quran dora nanti awunyana kuma liga ko Allah ko kuma na ibati mo ko da ara duwa no ko kenni duwa wundu be ken kawus kiya sabatin malika nunti mu'mina abon chungebe asarana be ayyagille mabe ganda ya islamiya arna kellun di arjanna di kappa mu'mina ke wali qonna wonya mo wonya mu'mina ba la wali qonna na yibe Allah ti ikadalle manye shoma tiyani ti agama wali ko ni awon aljanna di ika karle mambate igara me sara mayawa gaido mena ati igama wali ko ni na sabunya Allah ti sirri ga na wali ko ni ken kamanni ke gajalle mani Allah gajalle ma aywa Allah gajalle mun digara wali ken to indeni amati wuri ga wa ma ati ma wali ko edi ke uren diga da islami diga may Allah gadalle may ke brenga mu'mina numeri sama tiyana kharle ma anga da wuri ke shartin timani anni mu'mina ne ke brenga Allah haygara ko malika no himbe nyaaga na mu'mina nda ke brenga kembe ngana to kan kharle mu kanada to shartin bi ko ko ni kharle ma wundi ku mu seren dangi islam ba mu kamma na nyam mu'mina parce que mu'mina wu te brenga islam ba mu kamma seren na mu'mina an ga islamiya kanya hal islami ga na mu'mina islami sun ti mu'mina an ku ina awu chan ga ge fa mu radiyallahu anhu as-sahid allati aya bi go aran ke diga na sabatin ni qur'ana da aga bayani maka ti sautan kallima awu ne kada ko kallimu ni mani kendi kenanga na kallimu ntu ni jukuntu ikara go gara sharti bi ko ni na kentu angotin a to ngini parce que sere bi ga da sharti timmandi su ken kama ni mu'mina ni Allah kara ko mu'mina mu pakendi iya le mu morno di bate i buntu mu morno di bate kebire ara Allah tinya ko ara faran tinya ko anga mun ke mo ma diga ti sawjani ti i kharle mu ya kharle mu ni mu'mina mu ja ko ina wa ko ni ko mu'mina wu na hakori ne karle ma wu sartin ga timma sara suma kin ko ni mu'mina ni Allah gar himbe sabatin de mu'mina nunda ke bi an kem ko bane so mo tan da ke karle mu kibar ti kini ga sharti yana de ngana mu'mina ga karle ma ko shart mu ko na sire ngana mu'mina بسم الله بسم الله إن الذين يمؤمنون كفروا وكن كافرون ينادون إن الذين يمؤمنون كفروا وكن كافرون ينادون أو ملكا وكن غمنون مقت الله يقولني الله تعالى بيغندن حكما كنيا قرطا مقتكم أنفسكم دين أغدوا بيغندن إذ فصبر نيري يانكم كل المال الإيمان كتالي منغاونا تكفرون ani kafirun قالوا kebrenga kafirun nati lagara ربنا yaw kama متنا
ando karim اثنتين awata hillo وأحييتنا ando ngarini ta hillo ko hayga awaqire tiwojununga فهل من سبيل yalli killiwo ila khurujin katabakenga azim itanda annan dungati wunde bana ita anga barakenga lagara andin karita hillo andin mundi ta hillo kebide Allah bagawa la saka yere tanga na karango wundin ta bana dani ke bani yaran na dinan lagara annan din karata hillo mundi ta hillo duro mani kalle ta hillo katim lagari dunare kenni kallenga angari li dunare kenni wundi denga kibira kenni kalle bana wundi ne bani nga kara dunare kenni kalle hilandinga angari mundi khari lagara kenni wundi hilandinga o tanna qire tayire nan danga da karango wundi lagara ko tamuno kenya mundi amma anga barake nga lagara ko tangiri halle haranga na tarango wundi tasiko daw so bismillah ذلكم ati arange yanga ngata أنه asabun yani an kunga dunadi idza Allah inda Allah ko Allah bani kafaratun ana kafira o Allah bani na wa يشرك به inda hillaka binya ato woni tigini kana aktari duna hillaka be la gara Allah bani na har bani sunu be kewrama hillaka ko to ko yire la gara annan hakta bismillah فالحكم kebirenga aki yanga ngata yengi denga an Allah ya dangani ingani tunga kallam denga ingani tunga horenga هو الذي Allah ya ni kamaninga awangu ngarendini itawa lani inda manjonga ينزل رزقا akinyana aywa warjaga yangandini ankundangani billi kamunga وما ingani يتذكر jinga ho honda wajini maganda yemmiya ikingo sagene baka hillaka bendi فادعوا الله يبرئ أخرى الله تعالى بدون أنا الدين القرآني الله دعني ولو كره حركين الكافرون نمدو أو كابون دا حركة دبار ده كان أو سر ماسكي جرعين دانا جرعين الليغا الله يدين كاللي كومندا أو أنتلي الله رما كانيا ده كاللي الله أنتلي كومندا أقولي الله رانيا ده بسم الله رفيع الدرجات الله يعني أيوة درجة مرجين دانا ذو العرش walima alla yimme ma gongur gintenni ma alla yana mun nan daraja ngurwini awriro min akasuya la arsi tagandana min alla يلقي الروح akin yana wahayin sirni من أمره ya mariyanga ana sirrin mesha agara kanu kenda billi kumunga لينذر kuda ana gongondinya aw gimmallimma on kodanga la ara kodan to nyimani ato ngani yomon talaq parce que kamundo ni dum gono ane mini biradi batana ndo bati hono ane mini biradi tunyu nana aro tunyu ndu ho ane mini biradi yom talaq aha anta so ho hal alla komensu kibri anti alla faran bidi fara dilla alla ya no wahi kinni sire ya gallumus ada ina kini himbeya alluma ala ina kini muhallamini yayi ara wahi kini ruh tinyonki wake sondo be mun ngarni tikinye sondo be ngana ngarti wahay nyamari yen nyayinga ara kabayin to kenga bane ken sondo be nyime kebrenga kembu kalendi ngarin taau aywa du mande kebrenga ken kamani nyuntu ken tan dunari yere annabre lahiyari ko me gari du kini allah bane andanya mo toran tan kam qaburundi aw nemandi la ara kota aw nemandi aljanna to kini asu nemaduro الروح بسم الله يوم عدي أيوة جمال لما أقول قدما تقولون بارزون سبك قريني لا يخفى شيء كن سنده الله تعالى منهم قليل عنده هو حل كم مريكين كتم مقني مكين نقول نقوليه أي بسون ينا ميكما liman yamliku ati marandin na ko dangani awallenki ko tanga allah ken konni aw ay me du jabine lillahi marandin na allah ya dangani agani tunga balinga agani nakindana al-yawma billengi تجزى كل نفس yongi be barani بما homa كسبت agara ken golle so khairi arkentana
لا la ظلم zulumati tuyundinda lenki kodanga Allah taala korosin lenki nyamunte tunganini aw besu kono den kallini aga bundini ko tabani tagandemme jamandi gaboy Bismillah وأنذرهم ya Rasulullah ya ba igomodi يوم اللازفة aywa kota tintongani girindi kota ken fidande ba girindi kota ni man ilagara kota أزف الترحل غير أن ركابنا الترحل من الجرين كودا كلين كودا كنا يقول لا غير كودا كنا يقول سرون بومبو بسم الله إن كتك كودا نكودا كنا نجي سندونا كانوا ميغا سيجي نللي مقرن فورنا حكمو بوتونغو يلو كننا ke kodanga kana isennenda tindanu dangani kanjun denana nda idangani igo kenya maru batunde kinno koy azalim tunda kibi gari tonya ti Allah tanabati yema ni tonya ti taga honu torandenga wa hobulo hobudanga wanyana anga simmana ango Allah kutebi anna Allah torono la an kona ni ma to anga simmana ango taga honu tonya ne be yana an kama na kunya tonya la haqiqan dan ko nan ni ma to kinya sawuni imena di famalana min shafi'i ja qalbuna ando kuma ke ko ni goda ke digami mi ko ni mo kanjo ni sabati ni ja kanjo ni ngono anta hono ada sere Allah tubani Allah kumu annama yatuna bismillah يعلم وجه الله تعالى وتيني يا غن جنبانغني الله هندو سندو من غوكم ونين الله تعالى أيام كيتني تتمولي الله غوكم ونين سدو يا غن جنباني منيا أمو كمان هو هاي أني واتو serunga ninga rike hayni anyi mari serunga ninga rike hayni iwoji gininga na sabunya maniya parce que kenta gimi Allah gedda sirke hayni aha kebrenga awa ambane anna hay serunga ndai annanya gambugadi manna hoburen bai angana sominanti iwatu tamo kamana haiba ne an nanya ga mulin bugadi kini ya ga jambanga Allah watu de kebe go komen ngodi ko sire ko bure Allah watu kebranga sirenga na ke famu nan sagai na tunanti wallahu yaqdi bil haqq la gana ko da Allah worni kiti title muntaqwa an kan nawde ku famu mo sire أو سرين متنو إلى مقام المراقبة الله كان مقام يقول ودي كندا تم مراقبة تنقل لما هم مقام كيف فهم مغسرين من كومنت من النوم بسم الله والذين أثبتهم بين أعلوكم بطنوا إلا الله تعالى كلا تكيتني جهربانيا كبر الخالد بالحق والعالم بخائنة العيون والعالم بمخفيات الصدور كبلا كندو هون دبانا كتغوني تيجي كند هربانيتو بسم الله إن الله تعالى أتيجي أيان دعم مكاننا أيان كل دخرندانا أولم يسيروا جتكم ما تروا يني لو هيني مامبي يمول لغل كنغنيا كنغا كانوا كنغنيا من قبلهم يكون كافرين يكون كانوا إن كل غرم بايد كانوا ولا كانوا كنيا أشد قوة هم تيجي يعني جان قطو سمبيا دين مكان كونغا دين قطو باتيا أو منيندي فأخذهم الله إدي قطوي إدي باتي إذا سيجي الله كم سرون كانه الله ريريغا تيجي نوبونغا وما من أما يقول تانغانداني كينغانيا إدانغاني من الله يقول الله ينغان قطعينغا دي كبرينغا إيا هنكان نقرانغا anke anuni men kana ampare nan pasu ikallunga
kebiran arangel lazimi mogon hilli hari sa iyu hari lengi siza iyu gonu nya yendo siza na gasrenda awin hakasinati ibatu no harsa ikka qasum batu idbe qasum batu alla gara ko mo wa minhum qa'im hasa honus ndewono an kinga na dabade sino hilli sino zigi tangara ga sini asuna kosa ke wa ko ni in sembe danga ibate be ga to mun ni harke lengi ayu sembe ko ni ayu to on ko ni ayu kitay ko ni alla ri halaki iga sigi annabi mun kani an kan ti baka sembe di an parinda annabi minan basiqa lenga bismillah zalika adi ayo ihalakina idi sembenga asabu ni kunga iharun yani ya tidal libanga dunga ihaiga kafirau kesabu Allah taala ringa Allah taala ayani tunga sembenga ayani yangang kade kodin tunganga wala qad arsalna Musa abadi oku tunganda Musa ki tiyo ayanu kambiya ora qiti dalliya aywa kim bangandini fir'auna kata fir'auna adu hamana adu adu qaruna faqalu isuti Musa dangani ikurotindana isuta garantanyangi falamma bila keme Musa gariya titonga ilio kunindini isuka mandindi ayem mulli kungari kungatumuni kapa Musa awan togonni iri nyarunga anna tudahiri dabare manya maganda au fuyi nyani de ini samda ngari ona kari koni ni samda ko bang amma kata ho nyana nan kisa ko ninga mona kari angen da wanya angen tarni to ire anna wanya na bi awa an mit hayga da himbi na nyam mo bi an takki kanta manan sabuni asri de nyondi la ona kari wa dalal bismillah قال فرعون وادي فرعون تي قرين تو نموسى كري وزي وتقول انت انا تقول من سابودا هيدان تن ننتي موسى مندا كيمبا نهدي وات سني هيم ني كوتونو موبي غا ورنو ادو فرعون همي ورنو فرعون ادو موسى نا هوني جماني kembe gani jama wurun denga kenni tugunda ne comme Allah wurni kem mo ko daga ni kenni fir'auna ahi kuri le mai agundu le man kinga kimo heru kutunu bo sella nga kutuni mega aywa wotina daga ni kemme kollahu danga da ken kari surun wotina an kontai mangara kari ba hakaran demma ona kari kembe solution asikandi aiwatu tigi andati tasobro migra Musa karya iwatu ikunna garinya kama ina kannun kota wunya kama Allah ta'ala wudini hi wunya na fir'auna kenti kunfutan anna qatani gilli Musa hi gari bane ikunyi min lahiya jamanin lahiya bas ga hankamanga masare kita himbe go impose ne dron jaman lemu dal lahiyana fatura murni ganda serekta himbe go impose ko nyana sabuya awtini ke go himbe ko ninna kinya kata daga ken ko ni magara himbe ko to ninna kinya jamana maare murti bo ko nyana sabuya wallahi ko Musa riyenda kunna hanu na atikinya kinya sabuni wudun tana to awto qasina karita bane bismillah وليدعو ربه حسينا كري أني كمان كري إني بسنج فرعون وكنا الله على غدينا فرعون وكنا ما يبون دمبانغني أو مصر جمانني وقال موسى نادي يسرون دعني براكي بياغر كسهمه نندي فرعون تيين كلي أيوة أتي يسرون دا أتي موسى دليل تانغا بربي تين كمانا وربكم أدو أغا كمانا كل متكبر نيندو تانغا دونداري سوتورانغا كينغان تاتوموني بيوم الحساب تبراج أو تكروسين دين كوتانغا
وقال رجل duwaw ken duwaw ñinamañe sere su alla ko nungati yaren kosenanga ona kari kahirundi yaren kosangananga ona kari ke ka handuwaw inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab na togo amma mungu kay alla wan kisni iqonnunga awan kisni kahirunga bismillah وقال رجل ati yugoti inni مؤمن tongun danai Nale illi Fir'auna. fir'auna sarunga kina kiye kabanga keta wadi swase mo konni fa musa da fir'auna me tanji kesidi mo keta fir'auna konni kiye kamba keta onna kaliya yu ka gana kendi aga ya humbi yana bitinda aga kenya na fir'auna hatinde fir'auna ka aka kiye kambanga o yugo kaga ni himbe keta ara apanga de khurayni ke yugo ya nguru na ko musa da yokuma ne me waran kanne ma innal mal'ayata me yugo na me wari li yaqtuluk wan kalli kebra musa diga de inni laka min an-nasihin agara qoti ngen kari ko tabe kan illa gara wa ken yugo bani yana kare asage halerini aya to woni yebe fir'auna kan kan ne qubut بسم الله الذي يوجك إني تمنداني إلي فرعون دنغونغاني لمن غاهم مونني أتقتلون رجلا أتيدا غني يل كيو أتغن حبيبو كسر دنتن ون الله هي قورين يكون دغني موسى غريب كي الله alla ne kisini dundaren su toranga alla haygara sere sigindi kurayindi himbe gawo alla kome burege si halle maunu musa place di keygo tabitu ndi kiyanto ndi adu fir'auna kagube aw alla faran diga mun ne ti siddiqinu soro habib najar wadi wara kebe qara daru madaru me yasin kebe ga akoni nante imma aw qifar kukari kin habib najar ya ala fir'auna dum ko no mu'mina ke allah hay mun kebe ko daga ni ad abubakar siddiq radiyallahu anhu kusro sikki ko place bandi allah ma illi musa kiye isa kiye har allah faran kiye nga isro sikki ga himbe gam pasasu kenni abubakar siddiq radiyallahu anhu ba o hinna ne himbe bani hon pasu hoy isro sikki wo place bani allah ma nga abubakar siddiq ganam pasu ko hane na sabu allah faran yam pasu isa yi ayam pasu musa yi kebira as-siddiq ko ganam pasu is-siddiq nunga بسم الله أتقتلون أتقول رجلا دوني وكلي أن يقول أغتي باني ربي كمان الله تعالى وقد جاءكم أغنداني أو أركم باني كوكم باني يدان كنا هو أراغي بالبينات يدان بانغانتم آية نكبي إلا أغكبان أركم يلي وإن يكن كنا نبونا يقول كندني كاذبا garantiya فعليه a كذب garin toran na yi mi akamade وإن يكن ga yugo kendai tondeya يصبكم on yugo na ga بعض kitane يعدكم agara ga gongo tikengade إن الله karatu allah taala يهدي من anta yimmin kandana ken yimme kengani dagaran kara yimmi hilla kapindi kengani garantene ba hilla kapanan dagaran kara yimmin ni fir'auna yayi allah tanawuno ganyi min allah ya kenna ka bangade kebire nga dagaran kara yimmi garantene بسم الله يا قوم ati ya ansiru لكم الملك ati kebilenga aywa ati tunkaxu mo an kun dangani اليوم awallenki ظاهرين axa bangantengo misra muñindi فمن kebilenga nga xatirni ka ñimme banini kenga worno ku dema illi allahu taala yanganxatenga axanda allah wolinun kari kollonu axaro allah naxa إن ɓen to koni hankanga xadi
إن جاءنا بركبي ينقطع النار إلا ناصر دي من دانا تدي كبلا كومي ما الله بطندي ti akana sinu akko mo khoro ti kunga nyanga di anga nakati kunga bane kebirenga allu bisbiti no wandi bismillah قال فرعون ila ko fir'aunati ما أريكم ge poninda ho ko ina mai إلا ma ما ganda himbi awa kinga ni ge warai ngade ko ni gara kebi wari ona kari ge warai andan guddiga mu di andimba ka ge warai ni ngara himbi wari ona kari amma gari ko dina milla amma gari jamani ngono dikiyani ge warayinga wakkiyani kallega bismillah وما أهديكم atin genda ga kandana illa sabila rashani ma ganda di sawaban killingene وقال yimmin da jami kinga tumuni ati yansiru ngega ngego kanna aga kammane مثل يوم العذاب ko gilli kahi jamadangin don ko ta burungane مثل دعاب قوم ko نوح innu sirun ko damme وآد adiran kon ko damme samudiran kon ko damme adu yimmu benu بعدهم igari ko halle isu siri konu kane Allah ko masuru ana kammo Allah de so halaki o wi de makasuntu o wi tawara kasuntu o wi masalantu ka kanne ke mi ayde wa mallahu qaratu Allah ta'ala anta tunamun lillahi likum dangane de ويا قوم ya siru إني awana tunge jo kanna kamma يوم التنادي gangu gangunden ko tan ngade me gangundi ko to akke kan lagara ko tan to ni ke ko يوم ta gangunden gabeni de arjanna dun ko no ganguni imbe dun ko no gangini i mew me gangunu o jama o sallanu hijanu sumanu sadaqandanu aw sabaranu ko su besu gangunde ngabe yon lagara ko tan to on wani me gangu ko ta bismillah يوم ati keni ko tay يولون ken ko tan anda kinya wana halla ko yi awranu gona gaire ما من عاصم amanya gilli tangandane ken go an kundangane gilli alla yanga qada yimane ومن gayimme be alla garaka insamni ما من هادي kandan dananta alla ko samdindane ولقد جاءكم يوسف yusuf domirini an kuma من قبل awa musa kanine arju dalli bangandunga an kuma giri alo sikani gilli honga yusuf garaga itikenga حتى إذا mahlake هلك be yusuf aga fati قلتم an kunti لن يبعث ti allah dari hareti awa yusuf halle ka tankuma كذلك yani harsa aga kahiramtemo ti yusuf ya adu kentana adu kemo yani يدل الله من Allah yemme sankundi ke yemme مسرف ke ngani dagaran kara yemme ka wa hilla ka benni aro sika yemme gani ke kay yusuf ya yusuf buni akho wal ma yusuf bun ibrahim bun yusuf bun yaqub o sugo yusuf betu wal ma areni wa ibrahim aremme aksmare ودقام في الله يجرون أسقو يوسف بيتو كن موسى نها كمون نقات السيني ياون فرعون utara wun kita ada kamun na qati sine kita na to abi sabon sudi aro nyana asare na hoto nani osbo yesu betu kemun aro nyana ga osbo yesu betu ken kismarea alla laqi kata qibti nunga annabi nyimen yani ara tampille sine ya misra harawun wadi wawu gabe kita tannu mesine afati bismillah
الذين adi yemmu benu yujadilunakun gafran limma unya آيات الله Allah ta'ala ayanundi بغير سلطان aga manyati dalliya ken dalli gariya كبر مقتا maqtan kim koro bewndi عند Allah الله ta'ala ndini وعند aru الذين yemmu ndini kunga tongni كذلك iranke samdawo يتبع kim الله mo nyani Allah go على begendini كل قلب dundare be su sondo min kamma متكبر ala kulli قلب qalbi متكبر dundare be su sondo min kamma kingan awan naqtindane taga honunga yakoni ina ana yi ko dundara ko aw sere sondo men bonondi aw sere sondo men awara kan taqe sondo men ga taqe bane sondo ngume khairin darna sondo ben qari kemo an kan dagaran qare hinni aw sondo men bonondi yani himmin ko sondo men bonondi Allah kunya ko noda bila ke bande kafir mum ma ko ton konni mu'mina islam anna mu'atu kuma be muradu ni ko men sondo men aga suro ho ma bono aga bonoga ho ma suro bismillah وقال فرعون كيغا كواد كبه فرعون دي يا ati هامان haman ابن لي صرحا ango aywa sankan so tangani ndangani لعلي awo seninge fir'auna nakiye awakilunga أسباب kengani kamu السماوات kilunga فأطلع kebrenga ngandaro no wati kebe nayingi إلى إله kata موسى musa kamanga ge fir'auna koni ge o musa ge gini kadiban nanti garantengani agati kamane wono nge halle munyen koni di akulle wona tan yo ginda ko kamundi hebne herenya ninki ya kamun kilunga ngura non pay nge koni masai oda ke tagay mo on kono dangi ala taga na baragatondi suratul qasas de wala khabaran kono dangi bismillah وزين سوء عمله إذا فرعون كل برين سرمغا كذلك أيوا كم وياني فرعون دغني وصد فرعون رسرون كبا عن السبيل بكا أيوا كل سرنا كم وياني وما كيد والآخر فرعون وصد إذا فرعون كبا كل سرنا كم وياني عندنا هاي عدو كي جو دغامينا كي دغامين دا دغامون قرون قصو نا دغامين بونيم بانغاندي نا an hamala on bangandi aramaniya aw diga men ni la nan tay bo tana di li takabburihi dundura gon sabuda wa taghrifatihi ara daran karen sabuda ya haman ibn li sarha e kun diga baru nga kalli amma ga dinan bonondi amma ga munyen bonondi kenga qura diga men ni an kinyene bononda nga an yan daran kara yemenga kama kini Allah ko mo horunga kebrenga kendal Allah da e ken digame no gondi sanga so taginda masa Musa yi mo kamun pa yi gine to ngani kun diga bani daiman awsar awrunu surni akhir ma kam goyadi وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وصد فرعون الناس عن السبيل هكذا يسوع sirunga nairni famen kita himbedi na garem bangandi aro mogota na warni na sirun pakre mila tikinga ni bugo ito unka matikinga kina mogonshi bismillah وقال الذي وما كيد فرعون الذي فرعون قد ورم الا في تباب ما كنت او حلق يندي عنده هو تملنتا تقتي غارين لنتا تمل كمره التباب دائما اقص قصين نم فلك هذا عنده هو يعني كده كمان مكبي على دبري اغتلا وقت كبي بيسو وندغا هاي همبي غرا وركنا كبابو همبي غرا مكنا كبابو ملك لنا قصص كوي دائما كيده في تباب نانيا كوي اغمانيا هنا هو كتين غرا غولندي اسو توي بسم الله
وقال الذي أتي أغرقك يمنتي آمن كنغا توني أتي ينصرون أنقل نينك يا فتولي جوا كننا أيوا كننا ينكلنا يا قوم يقول فرعون جامين جابوا أغتي ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد نجي حقر لن نغر كبير كواي وكننا ينكلنا كنيا ولا غوري يقول الله قرين جابتو أهديكم سبيل الرشاد كان حقر تاون كلهم وين غاي يا قوم أتي ينصرون أنما كين أو كنغر داون أدي بنغني كراتو كني داومني وإن كراتو الآخرة لا غرا هي أتيجي دار القرار أياني سبتيرانغري من أتي النبي عمل كين سيئة كل برينا فلا يجزى إن كل برينا نتقنا مثلها ما مي باني بي ومن ngayin be bila sariyan agara golle siren golle anya yugoywa anya yagarewa na ni golle sirinya na ke gani mu awato ni yemeya kuma kan kuto su na kullun ni arjanna di ini warjaga arjanna di بغير حساب jaten ta kingade golle siren tugaru jaten ta ay nga sharti ana yan islamiya ne aha kahiri gara hohonya ara sere jara ara sere yigandi ara sere naha anta harbana sornala wa huwa mu'min angana islami nga wati bani angol surun nahanganda da golli buren tuwarun ni imenye da golli siren tuwarun bita meede golli siren tuwarun nangaba dinanta ayme kibra golli siren ni nahanan siti annahu gabiya بسم الله ويا قوم أتيانسرون من نجدني أو أنجو كمان أنكم كري كتا تسين كلنا أنكم كمان نجكري كتا يمبن كلنا تدعونني من يمبن كلنا بس أنكم نجكلي إن كافر جل الله تعالى إنه هلكه جل الله تعالى ليس لي علم تواهم من نجدني أو تجنني هذا مريم نقول لي تيتواهني daiman Allah wotini awa kafirun da bonondanunga ti karita aga dallenga aga ndai tondi jade ga waga ma aga bukendi karita ken kya ko tuwagun yen dallenga an nan ta himbe to ken pa yana tola an go himbe to Allah ti farenti annan goli tiga bismillah وأنا abin gira adiyo kom yo kamana akiri إلى العزيز kata niyen tungkang awa kata niyen tungkang الغفار ayamari kengani kafarananga لا جرم adin am tungnyeni أن ما aga تدعونني yaqilli kata kibeya ليس له karatu دعوة qilinde ay wattungun takin dangani anta dangani dunani anta dangani lamara وأن مردنا agana tu posu sagaranga aw kata Allah ta'ala karatu dagaran gara yemmugo kuntigi tigi iyali yimbe dungonunga فستذكرون ما wajibi a warni simmi honga أقول لكم kamana ken kona ngarade a kota warni a warni ti ulan da ke kono dangani ay tungunta kasono de tungunta kasono kebrenga fir'auna ti kita honta halle qari o dalla am mo on famunu andiga munda ngollundi ga keta koni ona diga men liga me ni andan kallen ko ndin kallen ko andan kallen ko ndin kallen ko andan kallen ko tasiko ma go tuini ke tangan himbe o kebrenga nda fam ati kebre ngum musa kalli nga kana kalli basa anke mbudina ni nga kanu agara himbe ahega jopeke musa rambondi ayo musa ko ni kengo tangay be ni o kim mo on ko tani nga yugo ngara hayra na hayrini ara de ngara ay lebu ni fir'aun la wujine sere wara da halle aganda warno kusu qarakari igawa walli ila ya wo bunindi akuma Allah batu gundu honu nyantemo annaka mun sigida halle nyantemo na agorngatu igara fir'auna sirku wari ko be go Allah ko muslika halle gundu honu ngiri di bate
jarinton do jagabu igara himbe kita ira kun kari ira kun yiga himbe no wurundenga ke fir'auna yi dona yimme da kun kutenti manara kun kari wannan ke sabu bura ke fir'auna gati wa kalle atimane وأفوض أمري أجنجر بينون كني كتا الله تعالى الله تعالى أياني دقران داننا تيكم فوقاه الله كين سابول الله تعالى يوكي كسني ومبرنا مجرو إذا كان بيري 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 أدنغني وهاق سوء العذاب يانغان قدم بوري يانغان فرعون دنكوني كين هنقاي دنا قلي إيروي جندي هنا إتوكو جندي كم بالله يمبي لاغرا يعرضون إبي بالني يمبين كما صوبحنا أرون نلا مولاننا ويوم كني إقبر النوان عن قتينا عدي قدام بيغا سيجين غوسيكي إناتي إذا غني أن كنا فرعون دنكون اللوني أيوا كن أشد العذاب يانغان قتيم بقتين دي كني جهنم نقبرنا الدرك الأسفل أبي بيغرانتي إذا فرعون دونار إيروجين هنا نيونكين بوغا هاللي صوبان دون للي نيونكين وبالني بوغا لا غرا كوتان قري إيروراني يمبيم نوكو بوغا يقول الله سبحانه وتعالى كومي غاندي هينكيني باني أنان كسندي أهم أيوة بلا كن تقري خرنا تجيبو كباني كومي وكومي أغاندي هينكين الله تعالى ma alla gara kisindi kompo burenga gara ken dabari akanne ma dabari burenga yanka ti dabar nara burenga ko me sugari himkin alla yi awna ke mo yadi sir kallanu nganda mi wala sir kallenga anda kata kalli andari wayi me kalli anda kondo yi me kana wa kalli wage ikaho moni de hobre jambandu ngatu oga kahadi mogobe ando hota no kapadi angarin kalle ginya mogobe an hota na kalle yana ke zawra sir kallen ko ne igara sire ngara sir kallen atu an kama buru bondalu aga kata akalli iwayi me kalli anda ko da kalli ga iwayi me kalli kini diga mo kase الله يقول لي هيك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد كن الذكر قورئ كن الذكر قورئ أنغو جمارو مينغا يسول لا مورين جغن أمبالك ينغا إلا مورين جغن أمباليون برندنغا نا توغو أندان توغنغنا مين أمبالك توغني وتاسو أنا ريت ma Allah rabu wala kinanga angara pingin Allah be magaran kisindi ko mun to ram ahimin go amunda nan tonya bismillah wa iz kam ta rubu ta sirri ne rubu ba sirri ka din la ko yo ngala بسم الله وإذ رسول الله ينقلنا برنسما تحاجون كاهر نغاو مي فرنال لما في النار يمبندي كن قونا دي بواتي ونا يمبندي الله هرني اما سلو دنا دي انا كونو دا اون كناوري يمبي غرا كيا قل لا تكين دنا دي وتقم مغري ولكن ويقول الضعفاء أتك بعدك كافر هلا قل لهم دنتي يوم دنري كونغا يريدو قرن ديننا كارنغا إنا
inati oku kunna tabaan okunya batanu ya an kun dangani dunadi فهل أنتم yalli an kun kanan ko mo'inuna nasiban araw taqi jontonowa bakko kuya awa yimbindi ba woni daga halli ay kanan genka anda koto ayana hayrinyana na halan ko ne mani kin oni daga batte aro man surnoda قال الذين يظنون استكبروا وقوم يكانوا قوم دونالي وقو كانوا ودان قوم وسو يمبغني إن الله قال الله تعالى هاي كيدي تدهون دومين علي وسو كنت يريو مو ارجنا او غروباني يا ويري او يمبندي ان كان نجاب الله لكيدي وقران كن سويده كمرني سنتا ودا دبرن تودا kebira kome kanu himbi go an kisni dike an Allah to kima maka kome ya marinya ya mari be do Allah kallenga tagemme la garantan har bani suranda Allah gandal ligati akuta yeya te hulani yantin nanya Allah kuta en qani Allah gandal ligati la garanga de mi danya bate aranda suranda de la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq بسم الله وقال أتي الذين يوم النتي في النار كن غوي بني خزنة إنتي جهنم جهنم باهل مالك دمني قراء كمن ياغو دمني حرانا كوتبان نوني ودمني إلي ينغان قتين كنغير إيمي دورندو من غتامين كتي كبيرنا هين كمان نكوني نو مالكانو بنونغو إيمي ينغان قتا مالكانو أيوة حراكوا كمان دا أنا حرك كوتبان نونو دمني بسم الله قالوا كبرنا يمبي باهلين غنوناتي ألم تكن رسلكم يلي أنكم بارو من يوا تيغا ورنا واي يلي بانغان دونغا قالوا يمبي دونغوناتي نعم كينيني هارولويني قالوا مالكانو نتي دنگاي كبرنا آغا يمنا الله نياغا وكنت كافر قنونيروني وما دعاء الكافرين الله الذي كافر كبر يكين ياغا الله نوندي نودا الله نوندي نودا وجد سينو كن كوني الله تي كاهري دعاء منيا الا في ما غند انا فيني دي اكوي غمانيا إنا وتني منيا يلي هارون مراغي بالبينات دل بانغندنا لكن وتن كده هارون غره هيمبي كاندا كينيا harun gar himbi kanda ke tokono kibrenga ya mari nye kabayen toye kenya na sabu ya komen ta engandar no kedi Allah ga na hinko ni awa ko ni himbi wa sabu serebe ga de angar harun kallenya iya mari ni hatayen tokono ken kaman ta pendar ni kedi ina malika ndu ame yalli harun maran ko ngakendia egine harun gara gai agari kallenya ko ngene rew aga manya kingina akinyere kibirenga okunta kanjundurun nan kunda de i mina Allah nyaga inda nyaga Allah kahiri kono aw Allah khillen koni jahannama di kingo koy aga manya kibirenga sene akrado ya mari nyindi nam pakareto kabain to kendi bismillah Allah taala de gutunganga ننصر رسلنا moga demandi ko harunga moga yimundi ma kunga tondi o wi de man ngarin ta gondi inde bengani o wi de man ko danga ko tabi ga sedan ngo sikki yani la gara ko da yani kebrenga dan to kido farun badde duna di Allah ti wande mana la gara ko tan kay wande mana sedan sigi ko ta ken kani la gara ko tan to ongo malikan mu nyana sedan ki farun ni sedanga Allah farun madun ni sedanga kamundo ni sedanga anyi metanu dan kitunda Allah kundan ya una sedanga bismillah yawma atjanni kodai لا ينفع الظالمين ina munda nuzura kinnenti nahanade ولهم اللعنة langan dingu ikamma ولهم سوء kala gari mo burungi idangani
ولقد آتينا abani موسى kutun ganda musa ku kanda in sabunga وأورثنا بني wala إسرائيل israila mun qahana nyana qiyamutun tawrata kitabe ya musa halle هدى qur'an ni kandan danai arwajun ni nyani yani tawrata kandan danan nyani wajun danan nyani hakara sire dun gonun dangani فاصبر ya rasulullah ya annan sabari إن وعد الله anda to allah yina agati ila kumusurun dema kenni to nyani واستغفر ibn anke adu ambatanu allati migara gade ya rasulullah anna qabar kesmundinya an junubun dangani وسبه anna subhanallah kundinya na nyamiti allati gandinga nillamulaninga adu subhananga kira ay junubu allah faringa wa la awreni na al yumatonun tuindi istighfarunga allah qafar kesmundinya kibar allah farin tangantemo junubun suka humandenga aho tugune kille magnya hokorenga adbi maun kane kille magnya ahleya wa qifarun soke mogoli adbi nyumun soke mogoli keni ona atu nandi allah farin ngara gulle be nya allah gatana nya ken sirenya ni kinni sunna nye kin sawun allah gatana nya agati li zambika an junubu nani junubun dai na'am allah farin yummato siru ayani iqanjon dananga kebirenga yummaton junubu kebirenga allah fa sallallahu alaihi wasallam akenga wo allah nyagana nanti allah nyahe kumma kebirenga kenna kelli kenyugoya kenna tambe nyugoya aka far gesumundi ngama himbe suro dunadi kebirenga lagara anaken kanjon denya basa allati azizun alayhi ma anittum bela kebe ar allah farim ma an kuto dangani ara ka ma an kuto nundi nangum pinna to ko tambini kinnan koto allah farin kama yumatonu aka tampiyen nan koto allah farin kama kebe ngal junubun ni tampiyen way o junubu yental allah farin da kesuni allah farin yumatonu no wurginta on koy aha no kanin ka on koy ko allah faran min matunu allah rahi woni ni daga ne an kenya na annabi ni mun yada ado kifaru yada ay woni maniya e faren mo kafar gese mun din yana o daga ne ay woni maniya malikanun do allah subhanahu wa ta'ala yi no kafar gese mun din yana o daga ne wonne man mun o daga ne ko kunta yumata kutula Allah fa sama ay mila goda yere atike yumatunun golle aw ko ni ala ansa su adu tuningi su iganda khairi wari ina Allah tiga iganda bone mari kebrima ina Allah qafar gesumundu na Allah kanjo ya hayki kuma nan maka bil istighfaru an hankorin Allah gara farin ya marju gollu be qur'an istighfar na yuya ara wakati nka koye zikirin pakati sire zikiri allah la logo wakati su adu mogon su katla karina kere kere daiman awa ko noda subhana arun lil mulane subhana arun lil mulane kinyi no gati aso tane wurdige asugutun temu allah ti adu allah farenti ko hontadi wurdi ke min lafwi adu ashartunu banin tadi qur'ana ga man nesindi kebe kama himbe ganda allah farin diga medi asaflan kunni ngadi allah ra farin ya mari wasafu li zambik ko bure gande istighfaru allah ma tun farin nanya de debre kira ken asadalle ya aw waqati sogobando nelle qur'ana ayan ga wahimbe ga kengo o haya yugo biranga ki wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar allah subhanahu ko na atiga subhana arne lamulani lazimin ne waqati sire madangi kundi wodi ke himbe go konni lakandi ado ago nyana waqati be ashatin su ko mande banin tadi himbe gaiti allah tinga himbe gaiti farantina banin tadi
himbe ga mo himbe famu anda ya gamu bismillah إن الذين adi yemmu benu يجادلون kunga farangal limma unya ja Allah taala quran ayanunga nani dallehe kin gariya ko honda kun sundomundi illa kibrun ma ganta dundurawnin ما هم ya khamanya ببالغين illa murhu ke kitanaide فاستعذ ya rasulullah Allah tangay mundu itoranga بالله Allah taala إنه itu Allah tangay mundi itoranga إنه Allah taala هو atigi tigi السميع ayani se mukananga البصير ayani kullu Allah langade al-mujadala fillah Allah kun gati Allah tin awno an ga tanga yilla na nyan sabunga na yilla na nya mo be galanda ko honda ken kamanen magam magata dundura ko akalla mu be gantar ni kin ba Allah sai la yubaddalu wala yahulu wala yatahawwal anta yillini anta kupeni an ga diga an woni takai an ga sagi an warna jino Allah ti farenti Allah kuma sunti bai ga ho ko ni an Allah kallegen no woni ana faran kallen no woni an ga bara an mura na littakai an mura na lamu saga na ngani mo woni ko hon tambara ni ma ga da dura bismillah لخلق السماوات adi taganna wa kamun tagandenga والأرض ke kondi koda wundindin na karindanu tu wallahi kamun tagandenu min tagande akbaru kenya qoronda من خلق ina الناس serensu tagandenga ولكن akafirun bogabe la ya'lamun imakidu aqurain kamade bay sondu men tukinde ken balla an ken tinken tawuni e kamun de munyen bay kunga mankenya bismillah وما يستوي الأعمى ngahin kinden tanyorode والبصير arumallana de wande ga salay ken sondu men wardi himbe ga masawuni denga ken sondu men pinki bismillah wala alladhina yamqantanyo amanu kunga tumundi igara kulle sirun golli ولا المسيء ara kundo golli burinyanga tanyorode قليلا ما wonna logondana تذكرون awa hinkinde ara golli burinyanga kungo wajini de amma yagara ngallana golli sirnyanga kungo wajini Allah ti kumun tabana golli burinyanga golli sirnyanga tabana kumun tabana de golli sirnyanga nyum qadurunqa intabana ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات الله تقول هذا وراني كما أغر هم بي وران كما الله لا وران كما كمون تبانا دي كمون تبانا أغر تهانسل منكم نمبانا باني غارنتاو مكاهراو كمبليان بسم الله إن الساعة Allah tu qiyama sa'anga kenni liyane sika sumanya qiyama riyendi ولكن أكثر fasirun الناس boga bunga la ya'lamuna kumma qiyama riyenduri وقال ربكم aga kamandani ادعوني ati qaringa Allah ta'ala nyaga munjabin din aga dangane إن الذين qarin nyaga ngaga jabini wal qarin batu mu aga barajini kendo ogo digame ko ni ogo be kendo kenyina me kitana kafirun barantemu Allah batu yinga na sabunya baraje tanu buni den tanu da qarim batu ngana ga baraje bismillah innal ladhina yamunu yastakbiruna kun kamidu khoronini baka Allah nyaga inda batu yimma سيدخلون wajibi Allah kullun din jahannamani indo ondengani kaza kilke watu batiye sede be go yudu khorne Allah batiye ma Allah bayina ko ma kenda mina ala jahannam ya angana diga do annal lugayno Allah nya ga yinni mani Allah silindi na lagaru kasa kata Allah yi anduna pajun da Allah garan paju ahon nenda aho kore koy yummi be gara ko mo be sallallahu alaihi wasallam liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu كلها حتى في شعث عليه إذا انقطع
ati aha yugo bahina Allah nyaga hajunga asu aho qorinda aho logoy hari te hon kaccenga da kuti anna Allah nyaga o yugo simmana kimma kinya Allah nyaga yide akolita manna kondi utana gengi Allah farilla ken kata kembe gal logo mo ade har kemme ga dan kita Allah nyaga amma wali kome Allah gati kodi ken tabana ken Allah hin soyni bonso laysa kamithlihi shay'un was-sami'ul 'alim as-sami'ul basir ken digame a honsu di e kome anga na nyaga antalada wa anga ma Allah nyaga re kinyan tali Allah da nyaga ne nyalli Allah da wa kome anga na nyaga na diga men ga woni kin tali kome da wa himbi ga li Allah re na nyaga na ga woni kenya na da wa kome anga na kome nyaga na diga men ga woni nan tlakari nan sagon koni ken talada an gari nyaga da himbe ge manda kenya kan an se hinga men mobu o ken dige ba kya ninge ma ay ken tala himbe ge li Allah rade an nyaga anna nyaga de se hinga woni anna sagon ngalangala na muradu ko na qurandi na asu walangala Allah kya kininga ngati ke adan ke mo adan ke wati nan ga mutu ke wati anya kundu amma anya kundu kenyalli Allah ram wasri basa kenti ido taba ya zawra an ne Allah nyaga na anna paju ko na qurandi na walangala na dagan katai na malaikin Allah da kibla Allah nyaga Allah haiga tigibla nga qarin qiri nga jabini Allah faran da ngana Allah bane awtin da nyimin kome kibla to woni angana Allah qiri awan jabini aywa Allah lahidu min akanta sore angana ti o ya wa sirin qaw Allah nyaga na do ken da jabini ken jabu wodni duwawu shartunun gabine Allah nyaga shartunun gabine aha iyu go ganda sore killo ngena sabu na duwawu jabi en qasore ay woni ko min ngande Allah nyaga na annan du su jonkoy Allah subhanahu wa ta'ala duwawu pakati ho ma gesi an sonno meni himbe gaiti Allah subhanahu wa ta'ala ay woni Allah nyaga inna maganya bonon de sabuda Allah madunga da islamin na inya ga bonon de amma nya kat kutuye amma nya ga kutuye amma nya hadu bonon de ay woni an da Allah nya ga maka koroti duwawuna na dinda Allah nya ga hasa min jabi to wono na sabu ya awdo jabi bonon de an da Allah nya ga nani an saunde ngai nanti Allah bin jabi ku ganda gesi i konini gabondi ga su ko honte mu ku ya no ne kunda gesi Allah wa jabi Allah jabi den ga mo danda no ne ana kina nga sisa ko an gara mundu mo be mana warana wati ndu godu mananya hoy himbeero amundu hokilan tabana ngana hangan kama dina amundu hoge ke suro ina dunadi arawani na gimega inta kinanga yere ina ka hamma lagara ke qani naha qore khairi qore Allah gar himbe nya fare ni matunda qarin kirin ya jabini ay hini wonwadi kunni konni ande bini mun da alo kifar ha ga kunsu ko honde Allah rakin sunya Allah fare ni matunda kirin nya jabini
kim may ko ni tahana kini ko ni ke faru ni al annabi me ke su kitara mani bate Allah faren darum ta ko ala ko min daba sallallahu alaihi wa sallam bismillah Allah ta'ala alladhi yakim kamuninga ala urun yang angkun dangani mun sabura ban sabati awa urundi araki nyaga dangani aranya wari dungeya an ho walli kendi ke murin annan giri anna honya an ya ga hoy dan honya de bismillah Allah ta'ala fasan wanda gon tungani ala fasan wanda gon ya kum kamma ngasarun ko gamen da ya shukuruna intaken ku fanande ala nas komensu serentan wannan ti Allah masuralla agar sure be nyanda an ga mu gidan bai bane ngawalli kebirina aku sure ki anna kufa maga nyana Allah kuta akini kufa ne an gon nema bi Allah gara nyanda maga nyana Allah kuta kome annan du logo dunadi kata Allah bila hallo jahannama allo on tegani kati sayudkhuluna fi jahannama fi sayadkhuluna jahannam dakhirin kina sire annan maandu daro maandu hum Allah ko min dunadi anga de kemesu la garallo on ta on ila no nan kanima serebe gandi du magayanka dunadi Allah ba murugini dunadi awa murugini lagara aw wasondo kallanka on ila melo nan kanenga dunadi awar nan kanenga lagara du logoy de du qose laga qoru be go serenki na Allah parce que nan kini Allah ara tan gabeni aha la ko be go serenki na komen kini na Allah tintoyema ara tan gabeni wabtagu ilayhi wasila Allah yemeto da ona kisiyen sabunundu kebre nga nandu magayanka nandu qoso baka Allah angaro kebe nandu bukenga law ke law ndu qorondi gundu kana kella kawara Allah sabu da gendu qoso ke ni laqi aw ko min hina Allah Daud alayhi salatu wassalam Allah nyaga Allah andi ni qoreke ara Allah nyaga ati Allah ngantirni kayfa al-wusul ilayka kome kina ankina khamo Allah timani allati ya Daud khalli nafsaka wa ta'ala gambani khalli nafsaka wa ta'ala ati Dauda anyi mi tokono an ranyi mi tokono bane kemirenga li ankiniga Daud ora kara Daud Allah tiratu unkine na anmi ma unkine na hintu unkine wa shadadna mulka ila tunkahu sembeni abba tiramba ne wurosu tanji kelo wulu tumi wa gardi kini batiramba ne kini ngora doru mo kitni doru kenta kendi ولا جيلون قاجادا نجيلون قاجادا يسبحين معه هكذا بخلي نفسك وتعالى كين صحيانا تغنو ممكن كي الله بنقولوا ما قل الأنانية ترك الأنانية ممكن هذا مرة ما عندك ممكن باني أم بالغنا كين ترك الأنانية ممكن تغنو ممكن كين تغنو أنغر كين تغنو باني وتعالى بالله هذا هو كم كنودا رؤية الفرع الغير ما عنده وري أنت كما لا تدري صغير في حجمه وكبير وجسيم ودخم في معانيه أدر كن غني درتنا يعني قال لا تدري ما نبي قوي أبو سرين لك اللي بكما أو كتاب اللي كبلوا بني تمبل جزء أنتني ولا lakin tanu ago ko me kisni awa ko nanda ko hon tanu ago sikumi hajum wonni mar ko yada haramar me angara andu togono bani keni kai hadi mo so na to kenya ga wannan kulan hadi so ko
سولا عثمان رضي الله عنه أجعل لمعاني أرقين كيم وصل الأنانية كم قال كم فهم كم بويه لباني أمكن الله ينوي أهي كيفارو يقول نقولو مني هذي مني النبي نمو يقول نقولو مني هذي مني أسمع كياي الله ولو الله كمسرور يقول نقولو مني هذي مني نجي من كياي سمع كمباني بسم الله ذلكم آتي أورام كن يمندانا نو أنك أوني نورون كنوي on sabati na kiyen kinoi wana howari on golli na fasamunta on yo daga ni kona kenyo daga ni Allah na kenya rabbukum kiyani aga korondana ngati ne manga kiyani on su tagandana nga wato mu batu honda maganda ke Allah amoni tufakuna igawa gillana baka bayna umma adike mo yani ilayhim milla kunga kafirahu كانوا كذلك adike mo yani yufaku alladhina ilayhim milla kunga ya igawna karnini to ko ayanunga Allah Ta'ala akinnya ni kamanenga aramu nyangun dangani sabati dingirai arakam nyaga dangani bili dungeya ar angun natali na natali mogon soronni arangun arjaga hossin daga mundonga kunyangun dananga kenya toni Allah Ta'ala ayana kamanga Allah khairin nanjinin ta ayana tagahonsu kamanga ada maremme andu haymani an wasiki anta nan pilli kamma an patin musilla nga yindenta yakobi kutuku mo ta anta gila tai kitenda gila kite ya ganta kamundi hogo wurrandi so mun patu an so me kitana no ko kallamun to kuma do kamunga nyagun tan no ko kuma do wurelanga fa subhanallahi alhakim alalim ada maremme min at-tayyibat ji senne ko sensente anna kenya minni naro yo kendi nara tentere kutungira tenta bune naro budu dana nyaga minni min at-tayyibat angane himbe qayni gana anna qur'ani anna sense ango himbe yigana anna soro anna moindi anna sugura anna kutukutu anna way anna hesu min at-tayyibat na konsu buadi na to la muriyenga kutungali ko chenyi gana wadi duhenyi gana iwaru kageni gana adamare me Allah rabbi ta ubbe kin adamare me anyi ga hondi ammini hondi ansetu hondi ama menya taga hosuda atira honsu tagando honsu wa hadamare me kadiman hatta al malaika hatta har malikan murambati iwan tangana qur'ana gara ko mo be manin to hal ara ko masuru ngara malikanu annabi ñu ina ko warge simu ne nyanda na malikanu ngara ina Allah nyaaga nda ana ngarjala ada mari mi Allah mo ho to ganda min sabni aga tan na himbe ni to kono i to kono atan na himbe nya inya ama ho to ganda بسم الله هو الحي اللياني تنغنغرين دينغا غارين تاغو الذاتية غارين تاغو بيغو سكت أي مئة غارين تو كتو غارين تاغو سكت اللياني مي الله غارين تاغو سكت أي مئة غارين تي بيغني غارين تي ماسا أما غارين تاغو كيمو تبقى غارين تي مغا هو الحي أكين تنغنغرين دينغا غارين تاغو بيغو مجوبي هو الحي أيال نغارين تامو بيغان تجمني بسم الله لا إله تمو بلتم غندا ما غندا كي نغارين دي كبرين خراب بطورين آغانا بطيهم قلسيني أدنغاني قمع أهلا كهوني تيغان دي معلا دنغاني أياني تغول سومو كهمون دين كمانا
إنسان سري من عباس وجن أنت لا إله إلا الله لا إله إلا الله أن يكون تنادي الحمد لله رب العالمين ابن عباس وحين كوني أن الله ذكرتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تنادي يتلنا تنادي الحمد لله رب العالمين بسم الله قل يا رسول الله يا انجل نجي إني نجي مولمي إرنجيل كبا أنا عبد نجينا هم بدو آغو كم بدو مكانو إلا ألا تناي بلا كمي دلي بانغا تنغرين تعالى نباني قلين كمانا إرنجي يا مري نندوكني تغهون كما الله تعالى كيان قولين دنغني كبيرنا الله مرين نقوي يمتون هم بيغا كو فارندا كنيان كاندا دي ما هو بتو هم بيجا تعالى parce que dalle li nanti honta ma Allah kebire nga nya islami nyi ma asigi annanya hotana himbe islama ko walladhi alla yani kamanenga arangu untaga billi sejuranga kinna hawa adamai kem palle irangu adamare mutaga mari inga kem palle iramani kenya gilli aywa hori jongindenga kem palle alla nan kumbugundi agamanu nogonni agallindu me manyene kem palle ana gatogo na gasembendi ma gakini sembi qodenga tanji ke kata tanagadinga kem palle an kunnanya shuyukhan an yaqrisunga bolu an ko adamare mudi kuma fatini awa kusukane gilli ho gaw nogonni an nogongo walle gilli ho horimo jogene hollin dumimba kingo digana ko yagam bambango digana ba wona yakhirse yani komin tawransu aho homo Allah yinama agara himbe qallem dem ben mowe awatu awaqalam wa minkum man yatawaffa min qabl bismillah ولتبلغوا أجلا alo kesu nyana agana bire nan kinyew awuceya مسمى akoni den walla ma sere sugara wu hakabe kita alla ma munganga na wunga ben kinanga de ay hakabe ga kunam anyi mende alla ma an kona kenya ولعلكم kesu nya an kunga dakhiluna agana hakere wungo kinni serenga na hakere nya kinanga aha himbe nu ga ban kallembe kita iga digana antogo asuna hakere nya kinanga anangaju wallengi garingi yere alla hinne ni alla be ga hinne na lengi koyma kibre annake alla ya mariyen dabari na hatan den to ko ganya islamin na asuna hakar yake nan maka hinum pay kun wona ndangay kun alla bismillah هو الذي ألا يعني كمن يحيي أو غرندني أو كرندني ألا نهي بالأمر أنما ألا وتنكن دغني نيا أنا قصغنيا كافن نون كل وچنتين تويد وكم مقبال يعني أغنى الأمر كبين يباني كم منيا بسم الله يا رانك ما إنديا كتيمما يوفرن لما الله تعالى ينني أو مغنبي يغو كماني إلا بكتمنا الذين أتيهم مؤمنون kunga garangudu ti qur'ana kitabinga ti garangudu ti honga ko waraw harun ti bi tikenga Allah ni bani angu wundini konum barak kenga kinni kahiruni ati wajibi ya'lamuna kumurni awa allagaruntu birambe kulumbantangunga aga wiyen kannunga ado surumununga igawo kamana iqiri tikenga jahimi awa fil hamimi jahannama jintainni kem balle ini kumu awa yimbende kem pagatinga inati dangani aynama qarahum koinga agani kem billakapa gilli alla tanay khari koinga ina minna kebirenga awa hillakapanu nati ballu anna itno ili ko yagantiya inati awara okomani nadi o shay'an wa huwa batnu aga kukane كم غياني الله تعالى وكافرون سانكوني إلانجي إنتي أغرانجي يانغان قطعي أصابون ينهم أغاني كين يغالي مغبرون أو منيني ماني تموي إلا كبه أرو منيني نكارني
ada ga kita te honye كنتم aga ganya أمره aga kin nyurwandini bira mo bure be ganya ga ma nyurbe be ganya ga ma nyagale ni te hobure ga kinya sabuni kimme sununa ga kita yimbel no pai suru mum pai kirindem pai jinta yem pai yangan kate no ni gawe ken mo kahirin kitana ti akahira on kahanan no ni gawe ada kuta yem buru mo buruni bismillah ادخلوا أبواب inati qaro jahannaba da kunni du manu na gai awai binni خبيث مثوى dun darul lagarin bono kenganya jahannawe فاصبر waki dundura o jukku bure nyeni ga dundura o mpo kore no maniya nandu qorondi alla yimbe batiyeda nandu qorondi alla bani na gonda bura kinni aho qore kampa بما كنتم تمرحون المرح يني كومي الله غدا كتابي نياندا أنا نيان الله كتا الله غدا خير بي نياندا أنا نيان الله كتا كبير كين كمنين نارو جهنم الله واسا غنا ترني بما كنتم تمرحون أنغرا الله أو الله خير نيان الله كتا يسونيا الله نابري بي أراكينا أندا نيان الله كتا يسونيا ahanka be agara kinanga atu ago be agara kinanga angara nyana ansa go sunya Allah kutatai ken su ko hamandin nyanga katay nyaw kapamma na kemme suno kinyanga kinan bima kuntum tamrahun bismillah wasbir ya rasulullah annan sabari إن وعد anna الله to Allah minanga kenni to ngene فإما agati himbe nyana نرينك aw nyana de sabari annanya kotan agillo bandange mawla min ngarini بعد kon الذي wi نعده o gara innina tikinga أو huwa zaka نتوفى kenni kinga o gati himbe woni Allah fare sabari de abinda nyanjondi kenni kinga onda am fatindi immenga na to amanya annatu awa iwo sagene kata o koyne anyanjondi o amanya njondi o gati himbe woni Allah fara woni ade alquran بسم الله ولقد أرسلنا أفاجو كنا هارك بقين أنك مولا من كارين منهم من إن الله فرم بدمرة ناس صبرين دي أما جوبانا أتي هونو هاروني قصصنا ورا كنت عليك سان قران كما قرآن دي ومنهم هونو فاروني لم نقصص وما عليك كنت سان قرآن كما دي وما كنا كان بدمرة هونو ورا كن كندا قرآن دي تنبلي أدو سروكالي كين ينكو قرآن دي hono makko newni nde sabuda yumaton kamma ki hay tampiliro karawo kebari ni a dursen dal agani gabono ke ga debra awriani ora kiyen newni nde sabuda yumaton kamma imangari kontwada awre hiti nanti odo Allah faren sumbana o ganta himbe to qur'ana ni tambili kero karago kenni ko kambanga or Allah farin su kambana anta hotana kibare to himbe ga dikenga la wa kalla qur'ana to ke haqiya ke tambilo karago ya ni de sawura yumatoni yakama e Allah farin to nge to awon kambanna nya qur'ana wa kallenga tambilo karago Allah farin hana kallenga kambanna yagenga o suma yabani Allah farin nan kora adu komi wonya bani hi wudi maki kanda qur'ana di kin murhe nan ma kada mu wata nadi fa auha ila abdihi ma auha kinda lengutu arahum pari na wakati komi nga himbe aga da ken pari na wakati kona ken tampatu kona ken pakatu maga toka konni ti Allah faren kallen kempa annabi nyimmi ni te tampille ke karago be go qur'ana di ana kemba anatu e anken na kemba anatu anken Allah faren ko nyina bani kinna ma waranya galabi kempa langen ta ko bakar ni o ko ash'arun go aqidan ngani kibe yere kingeni Allah faren mabudunadi ma Allah ga watu ni annabi nyimmen sukka humantenga
walangale nanti hulani do hulani do hulani do hulani jumla kempede na walangala ahinya kammo ani minna adi serunya kammo ahin nuhu di serum konni mogobe ibrahim ani serum konni mogobe ngidan ken sura qur'ana ni ada sukkoni alla farinda kemmo godi idi serum nya mogobe igani no kobe kimi obu as'aran ko ya hakarlay ko akidan kini anke mawari bita mawantere nguru nya kamo asa handenda nanti annabi nyimin do tifaren su ko den salli alla faran palle batul muqaddas kini tumi wa makeni gare eke alla be gara suknyeno urubani muqatibani isun salli da halle ke alla yawo kontono na su to barengada la nka kenta jaman kere kere ne o duran na hanta di mando ka holli kina wakin sawin na kun su qisan ko na bangandi kin hinne imo kelle fini hoyi alla farini me sawura ma o garaw himbe kame wujunu aro tampille wujunu aro wujunu nagati bo tampille do karabo kalle ya hayo ma ke kin so ganati ko ni anyana ko be hakan kitabe ngade ko ngato na kesu ya gaboni o tambiye ngadi de dura ke tamdido karabo o to moni tikiyai wala ngalaye ma nan to moni ta suko mandenga jumlatan yani ka huma ma yino wajibi ke tamdido karabo kalle ngadangi mo be on saga sukal ndangi mo di himbe nu ga dunge da kundo kun kisi himbe nu ga bara kun takambodo amma waram pagaren ni nan da ando Allah farnan bana hohodi bismillah وما كان amma ya aram paulanda hari sudangani ki hari gabe wala himbi kanda qur'ana di rogma himbi kanda qur'ana di ibani bani manya أن يأتي bi ayanan zaru ayabani warne ma ganda Allah ganda dumete li annahum kulluhum abidun marbubun isuni Allah ko muni Allah be gani sukama donc senta komeda man kama nganda kebe de bari maka go ngawti ni ki ayanya ati Allah bare annam ni men no fare ndi gaboye ho ho aya mari hina ma Allah ga dumete bismillah wa idha jaa wa'dullah wa idha jaa amrullah bila kebe Allah ya mari ngandari هدي nanti wa kafirun balagini kim pagati Allah wa kitini andi min munnaga ado igara de munnaga title mun taxum وخسر المبطلون aburuni nanu mo kasarana ay wa yerengane الله Allah ta'ala ayani kamaninga قال لنعم arakara holle muntaga kundangani تركبوا kuda kan setu iyuya ada yiga billi ayununga ولكم na منافع hakka be wa an kundangani kara holle mundi sugondo jage nando nyugo anna setai anna yiga ari na hanga boy are mu ayinde akati ate amere antani mine bismillah ولتبلغوا حاجة ado kun sabura nakki hajuya dabanun kamma في صدوركم ubinun ga wa anno wonni hambi ga wanno wonni nanya mukilli ke sakai nda ora do mi usete nda ora do anyi me annadiga andi garanga anda ba andan seto bismillah wa tuhmaluna angum likin mutunu عليها aw sillan dabanun kamma وتهملون ado aw likin mutunu aw jinfurun ana kamma yani alla ma gawara ay min alikum mutu al likin mutu hon gina sillanga lakina ay jindi
bismillahi wa yurikum alla wa gangarindini آياته illa ni intagumantunga فأي آيات ngeti الله alla rankan aya banini tunkiruna ago ginna karni kar har bani kindade anga na girango jinni ango dibiro dibina anya ngo saka hoya hangendi gunnendi alla wa koinanga man sabuda asuni killa ni intagumantinyi ango himbe walli na otu dibinga kata dibinga kan ka bani nano an gini min godi to kuma ke har bani antan bismillah أفلم يسيروا geti matrewa إلى inni imbayni mogombe كان عاقبة yemul lagaru ngonya kinga قبلهم awai kun kane كانوا awakanan gonya أكثر iya ngaba dina makan kunga وأشد iya قوة koto sembe dina makan kunga iya koto batti to gonde ya munyendi dina tiya فما أغنى ما kebirenga homman nahe عنهم baki maganini iganya kigo kengolille فلما birakebe i harun gariya ti dalli bangandunga kafirin bai ga nyagali ti honga kenga o khifaru ni ilmi gilli tuwa وهاق بهم ما farhu bima indahu na'am kon mo hiloke harun gariya i nyagati i metwa o kaseke ay harun qalle kemal mida walma i nyagati awa harun qallunga nka nyagati kamo ngine ngine inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ahadha alladhi ursila ilaykum yani naqini na futekeni ima gemu tilliga ndenga ima ya mariyinya ima hatanden to kono da kahirin gollin da kasu inyenyi ya wato agu benu ga yiri nan kaso himbe Allah kallisirin nan tabana ima kella kawar imla kuhilin ya sabuya wa haqa bihim ma hum yanqatiya kanu iganya yastahaduna bih iganya tigina kendi kinya ma ko ni kan istihza kesrin ni anke ma qalle burilla khawara ke murna ko non soyaya asrin ni annaka taqulun anya bismillah falamma biragabe diga ngarin di ba'asana hu yanga qada qadana dimbiringa ko tumundi ya Allah taala bane o kafirina o tihonga o gani hillaka bane tikemboya فلم يكن ينفعهم yanga pade ngari wati ni gara keko allati illi mananga gomma nyaga wi wasana لما agani na hana de birambe iga ngari ni o yanga ngata ko denga ken alla kille qasinga alla killembe ken gadangi ayuma tondi nandi yanga ngata yampa awa yanga ngata ngari wakati tungunde nta tungundi yemin hana de kemma sunna hamma ganda yunus surumba nipe وخسر الكافرون كافر بيغا كسارا او يرين قي ابراسترين تونغندي يانغا قاتين كاني كومين تونغندي نونكين كيين كاني خورن خورنغا